Okutsya kwa motoka y'omu mu bakozi ba taxi park y'Ishaka omu Bushenyi bamwe abavugi ba taxi aba stage y'okuza mbarra bayoreka kukyaragirira aha sente zabaire ziri ez'okubagana omu biro bikuru bitu zikaribwa bamwe. Cyaretwa bariya babiri bakorana girwa mu Rucogo Ronald Kitebete na Kagodi nibo bareta kihura nko mu motoka hati bakagindura bakagitaho Ronald akahereza kihura nko yakatike kibiriti uri akatere kibiriti akose motoka Ronald akagishika amazita twababaye cumukaho murro twababinga Rukwago na timu ye yone yabire nagorana kono subira kufuna sente zingana ki kandi insubira kufuna emitwaro nka 50 mu myaka 8 bampereze emitwaro 3 mvugire emyaka 8 nishashure 12 wabaza mu myaka 8 kuri sente nubwo entaro za rugaha bya sente hija kutahira muneza Yasin Chota hamwe na timu ye barukorwana kubinga Muhammad Rukwago hamwe na mucunguzi Arthur batwire bari abebembezi ba tax package cooperatives ministry basindikire audit biza kubara mucunguzi Asa abyara chairman w'aba driver na timu yeyi babasaba accountability yabo so abantu babihire mu bwesije ubwa hatu kubwira izuba ni chairman w'aba driver ba Bushenyi district itwe tukaraga kurondora urukiko rwa management ya union 2023 kwa kashatu umwaka wo kandi ubwiro bwatwire tubwakabwire yarondise ni kama officer municipal kama officer akakatwandikire baro mu kwezi ko kubanza 2014 arukwenda documents za union nazo umuhereza 2023 kwa kashatu umwaka nubwo gumwe yaturondesa 2012 yajya union najemereza na suspending emirimo yayo until further notice. So ni cyo akavuya kazamo nakaretwa Chota na timu yayibembire okurwana n'abavugi ba motoka. Ebi nibyo byagambwe umugambirozi wa polisi y'Ecanga cya Bushenyi Mpango. Chairman ogo abirayine mu butetegerezana n'abari kwibembera abavugi ba taxi nabo bona bakora mu taxi ba conductors kandi ogarwaho ekikorwa eki cyo kutwara amateko mu ngaro kandi tukiriyo ntucondoza tubase kumanya abo bona narogo wena owayenyigira mu kikorwa eki cyo kutwara amateko mu ngaro. Bwanyuma yo kocugwa kwa motoka eji polisi ija kuraza umuriro biti yaba yahwireho nuko kucereza ibihonoka byayeka batwara hambuga nkuru za polisi ya Bushenyi ubwo kucondoza kurukugumizamo amakoraga gashakwa Ben Muhozi.